Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bang ipiang so bahai pi Syakimat Khubor mentaga janmir. Ni phashwa Syakimat Khubor naga Jylla. Ya ke International Women's Day ringkat bat ke jingdap kat Waisnam ka Beti Bachao Beti Parau scheme larakhe haga khandai tuk Lber arajar aphunriu haluk bahawan Shillong ya ka bala penlong da katna social welfare ka sokar Meghalaya haringkat ke jingan trailang bat katanan ka kot kakhia ka Meghalaya State Rural Livelihood Society bat ka Jal Juven Mission hapo katanan Public Health Engineering. Namar ka jingaro jong ki bon balang ya ka plim haling khabeneng ka blashna ruba pradip korba. Kelektik yu nong ruai bapau ka Jylla uba Lber nong klau bawatla umla banyo igi khamat Hindri lawan bancu sengap iki jinga keren hagane ka plim. Uba Lber layat ho bagi bebun ki plim jong ba pradip korba ki bola yo bancu sengap baruong ba mana ki plim ki dan lagi jong ki Khubor. Dalau uba Lber asaki bagi dan ki weru ki bamyo i ki khamat ki buan ban sengap ya kane ka plim. Khubor punya jong ka Punjab National Bank la pentipat ba baklawan ra ya ka mang pisa lingba ka digital MSME ke bakot hadu apusan lak ban kersha ni ginong shong ka Meghalaya ki ba ang not ban yeng lagi jong ki kejat na ka bentaban sengkam sengjam. Ka sarkar Jylla kla pha shu iki perton pulit Chatura West Garo Hills District Bantem ke jengken at hadien belami ke jengken no bau MLA berim US matur mu'minin plus syak takti hakipat ba kat ba udang lithep kerteng ha office sudah deputy commissioner banyakhun yak election syak Garo Hills atan Mas District Council kaban salong hakash photri uyayong arhajar arpunriu hakami jong kenai tuk Lber arhajar arpunriu ki pulit klasen red kuli ban penpra ki pat bhur ki biatur da ki spangut ban pinjat penpra ban thang pelo jadi dukan jong ki breu hayo cibinang ki pat bhor la pin ibor bat pemensa ki pulet ki blet bantem ya kane ka jingja haga de ka jing sundet kuli ki pulet arngot la kelon ya bat bon got klamensa ke East Khasi Hills District Basketball Association ringkat ka jinga trailang bat ka Meghalaya Basketball Association la penlong ya ke second state junior in the district basketball championship harat laban college Shillong kash potruk Lber arajar arpunriu u outreach educator ka Faith Foundation uba Max Dor GSM ulah tho bakat kom gajing ajing ken jongga tnat pulet ka Jylla Meghalaya nadu uyayong arajar apusau hadu urempang arajar apusan kidan sanspa sanpun rutli kijing sya thombor ha kalong renyeng jongi kena bat nakine prapun rutli kidei kiblaja ha East Khasi Hills bas e mula ai yang ga jingken ha ka grandchild well-being mela arajar pun riu plapenlong the Faith Foundation ha ka spotuk Lber arajar pun riu All Saints Hall Shillong na ka jing thmu ban kintiu ka jing em ka baha ka jing shngan ba ka jing ada yagi kenaret Kaseng Federation of Khasi Jayantia and Garo People sengkme klapen pau ba ka jing kershan bapura yagi pat Garo keberan menta hapdeng ka jing ki na ka benta ban yada yalade na ka jing wan telap ki we pat gejai pendriu ke bertemu ban kene ya ka sinchar khadar na ki try mulok kumbasa pusan menetam ki kali kelas takut betsbak hasurok lo wala chumya hakapor shua bandap lai bejin op hai sngi kat hado bakalawan ra ka jing sakut betsbak ki kali hajo tanah kadau ke jing pinyeng klamakor jong kuwe ke kali Hyundai i20 keberan ya number ML not san AY not arsau haru ka surak hajan ka office Meghalaya Board of School Education Shillong hakash potuk Lber arhajar arpunriu kidong sengkam la jong na Kylleng ka themri bhoi hakash potuk Lber arhajar arpunriu klayot lat berpini pat ba ikitiar gitar bat ki mar ki mata haka 29 district level industrial exhibition arajar apunriu lapenlong the office of general manager ke district commerce and industry center ribhoi hamadan NSCA paham sim minta punya phasha ki Khubor nakari kaying bishar Supreme Court kala shong bishar minta ke sengi baar dikejing mudui jong ka mendirang ba ke West Bengal kamamata benerji bat kikat tu kanengot kinai lam
ketunumul Kongres kebetinjuk yaga special intensive revision jangka thup kerteng kidong tap vote hakane ke Jylla. Ka Bharatiya Janata Party hagasngi baar lakin tha ting yunoi lam Kylleng persha jangka seng Kongres Lok Sabha Rahul Gandhi halo kejunya ki lau sopti kebel penlong dekat seng samla jangka seng Kongres hak AI Impact Summit pat kejingkran kiblami hading geni kejunya ki. Kedor ba Lok Sabha hak singi baar kelasaki ya kejing syak pentut pejur namar bagi dekot Kylleng persha Lber tasla bat pen ki win hapo ke yang dorbar kat ba Ministry Ketenaga Agriculture and Farmers Welfare jong ke Sorka Pedeng u Shivraj Singh Chauhan ula jubab di kejeng kili kebiadai bat kinongrep bat ki polisi rap. Umidrang ba ke Jylla Karnataka ubudairu Presiden ke State Congress UDK Shiva Kumar hagasngi baar loong bakimat kum ke jingduna ki silender LPG bat ke jingkudor ke penyang di banyak keren parlimen pat haka jo Khubor ula keno baka Sorka Pedeng ke kiar na ke jingatai halo kimat ki bakta yaki pat ba bat ki kam khayi hade bagi hotel bat ki restoran la pentep ya ke jingduna ki tendong le air shed LPG ka Sorka kla penjari da ke Essential Commodities Act ban pintikna ya ke jing penbiang klem jing thot ya kal air shed jing shed hapo yen da baptha yaki karkhana bat ki jaka penmi penyang ban penmi khambon yaki LPG gas kedor jong ko penyang kelahir bah hagasngi baar hak ba kedor khayi kala shongdor hadu knai po dollar shi barrel hadim bo president jong ka America udana Trump ule tho lupa bagathma Middle East kala ban kut no shen ka National Council of Educational Research and Training hagasi baar klapha ekajing parma patba halo kajing penmi ekajing tho haglen nongkot ke bakdo ekajing bamsap hakajing bisha khadar ya ka bala penmi hakot pule class 8 jong social science minta patungnya pha shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei kishipai jong ke Israel klayo penyap kumashiaja kandai spa mu kishipai bakinoi lam jong ke Iran na 12 dang kejing hierthma kindet long no ektin jong kishipai ke Israel fi different bar la benrap ru ba ke Israel klat muru ban penlong sok pedong wat unong alam bathma jong ke Iran ubrang syajid dangshan u President Donald Trump ula ong ba kejunya khun jong ka United States persya ke Iran kan kut no shen da ka batai ya ke jingjap kum kapor ha ka ba ka Tehran kam don borsho banshna ikitiariale kibala ban bo jingma ya ke Amerika ke Israel lagi parlok jongka ke arsi bening tong jong ke jinghiar tma kishipai ke United States ya ke Iran lawan ra ke jinglot kesan ke bakot kumasan $0.2 billion tang kitiar siat lo ang kai pot jong ka kot Khubor The Washington Post ka penpau ya ke jinglot ke babon hagan ke jinghiar kenat ha ka bawar President Donald Trump ula jingmot bagathma kelaban kut noshen u President jong ka Amerika Donald Trump ula pensyong nongrim ya ke jing maham bakhado jong ya ke Iran halo ke duriau Hormuz dak boong bakano kono ke jing persyang ban khanglat ne ban pentut ya ke lentikit penyang bakongsan kan penmi ya ke jing penchitom ke bajur bha dak Amerika dari ke Iran ke le ya ke nugo kam ke pensange ya ke jing shalan ya ke penyang hapo ke Strait of Hormuz kan sa syak kerwiting ha ka United States of America at posya ban ya ke ba kala syakta hadu minta ongutram ha ke kerwo bla penmi ha ke truth social ka Amerika glayo ban penpra palat sana jartli ki jaka shipai ha ke lengkri Iran ha ke shisngi beningkong jong ka jing herthma ke bajur bha ke balatmu penpra ya ke jing tei jong ke Iran long ke jing tip ke babanya bla penmi de ke US Central Command ka jingap jong ki beriu na ke jing tua jong ki jabo ki behe ha ke jaka bret jabo ke behe tam ha Indonesia kala kiu sya ke hendrungut laong ke Office Search and Rescue jong ka Jakarta ha ke sngi baar ka jingwat ya ki basakut kelakut no ha ke me chiting senya jong ke sngi ningkong hadim lalap ya ubru ubakhat du ha ke jaka bret jabo ha bentar gebang ka Pakistan kelakam baglatmu ban kerwet da ko penjulor ya ki la jingarap jong ke India ya ke Afghanistan bat ba ki jinghyar thma na sun
hakajing rakhe ya ka Ramadan kiwanra ya ka jing mensa ka babon ba ya kin the bat ki khenna Ang samla ki bala penmana bagi dan benta bat kaseng Islamic State kila syakan no bagi la penan kam ya ka tiar penjat wala ka jing persyang jongki kam shim la urlong ban Pyrthei ya ubam ha New York Kaka Shri Kalong bagi ni ki arngut layarap ya ke ISIS ban hertma ya ke yingsa jo ume ya ke New York uzohir namdani. Tiga-tiga lagi khubor hakimat kimat tekajan miat kublai.